siang Nemangkin atur ningayang titiang raris disampune punika pekayunan idun diasite dan jejenekan idung manu lambe aradu sesunan titiang magesami yo dados kadiamun niki sane panggih kang titiang ratu dan gigisen titiang rumah sesungkau diri sejeroning manah titiange ya jati kadiamu niki ratu winaluyutan peguna titiang wenten ring jagat puniki nirguna titiang kantun mauri dia pajang preside ngarti manah titiang esane lia medasar antuk titiang mau pijanten sani yen sampun nyene ratu nyewecanin ring dewek titiange yen sampun nyene ratu ngelugaranin dewek titiange ratu daging pawecanan ratune yen parade kiwang antuk titiang melaksana yen parade kinyen kaon antuk titiang mari lampah kang dewek ngalim pasir satin
Tempas titiang melaksana ratu ngelaksanin saneka bos pati baratu sakti yang laki ne punika sampun kadiamun niku antuk idune dia situ nangis yakin nyesel kayun nidan ini mungkin sekancaning para urine sekancaning para wonarene punika kelintang kagiat terkipun tansah mekadiangan dani pengoreg wonarene punika wenten sang Anggada wenten sang Sugriwa ketekaning sang Menda Maruti napi malih rekiangan dani sang Anoman mejanten dani kelintang teng kejut Laksmana mekadi tedung jagat diri kering jagat lengkep angani dene sang Wibisana tale kadiam ke kapi tekebao sang pada kayun danini sakering sejeroning punika kayun di desang Prabu Wibisana taler punika kosekan pisan ring sejeroning kayun dani ngaksi sang ketibe urina kalaning makesami punika nyingakin sangsane ketibenan tuk kesungkawan kayu lempasari
ngatat tujuan yuda Riantu kuantah metiosan pisan punike ring pikuli yudane ngasorang ide sang rahwana sang ramo cerita yang titiang mekadi ni dia side rikalan yang ketiben nantuk kayune sane sedih ni mangkin mekadi desang Prabu ide sang ramu dulu ngerendek ang pengandike taler medulur nantuk sedih waduh adi daging pengandikan idane ayu wakti meciri sedih duaning rendah pengandikan ide uyati layu nah adi niki dewu rabin beli sang meragu juga jani singjem residayang liunyen telah lakar mengandi ke kapinangi dewu cetet niamuntu nyenane pasti kepesan anegang malu ngantek gini anegah sampunang adi pengidih beline kaping sanget pesan kaping ragani dewu ni dunya ni dewu sungkawu di sejeroning kayun tuh itu adi lilaya kejang dumadak nyen sidu bani dewu ngeliloyang kayun ni dewu ni gumanti sing kelulusan ban sebeti adi dan sidu di pelenganane jani tonen nyen meresidayang ade galah
Ani pursidu lakar nemuang beli ketekan ngaragan adine nya. Temuni carwane subuh-subuh nyentuh adi rikalaning idewu ketekaning beli mangkepan di sejeron ngadem walaki rabi tuane tusing mersidaya mangendo dan ke aduh daging pengandikan di desa ngaramu dewu adi pangsingin ulian petemun belini kelawan dewu tuan ngerano yang lantas ngaduk tek itu adi angan beli ngadukin ulian laksana ane tusing bener dadi nyemerin unuk nyenlingih beline paragoi ana ragu tamek ane subuh kasumbung totonan subuhnya keucap buat penumadian belini kejaga titinina wah penerestian sang merageluih ragu tamu beli dene suwe adik sejeroning sumanang sayu buat nyen pekayun belini kelawan pupineh panyakenyen adi wirehi dewu subuh mekelu mepasakan kelawan yang beli tuah kekuasa yang ban yu Prabu Lengkening nawan nyenangane dewu mule meseh kelirilan jagat meseh nyen jagat ayu dia purane Prabu Rawana Prade Paradine lantas di pelengan jani sidene ketemu dadi
teke nyentrimo beli nyenragani dewoni angon beli rabi sekadiane subuh-subuh Siana Adullah sang nakale ditusing kene ben pepinek anak jadi sina lakar metiosan ada ane ngerosang sing jedek ke manut ada ane ngerosang lantas dulek dek raosang kapin ragaan beline gitu masih kapin ragaan dewe ya walau akitu nyenane ngarano yang adik nah kiwale kini kiwale ingetang pesan nyeraos beli ini kene nah las caria kayun ngelah pikayun ani lakar beranti kapenang beli las cariang pesan kayun ni dewone adi las cariang siada mita kancaning pekayun ni dewone ane kelancuban ban kepetengane totonan ane nyen keliput ban indriyeune ane tan melah kadi ilangang dema kejang ilangan dadoyan kalegan ane setrate lakar ngulurin ane madan keliangan kayun di dewone totonan dadas bodal kesidu nyen beline jani malu nampenin dadi sekarep nyen kayu ni dewu ni ada ane patut pepilihan bani dewu yen parade nyen ni dewu lakar mapi kayun budal kejagat metile dosa ngadi ngasiaka indra masihane kaping 2 yen parade nyeni dewu sideu sing jelakar budal kejagat meteli mesusupan ket nyeni dewu ring tengah ing alasi minna bajana garing asa
kaping telu yen sing ini dewa kemu ke jagat kapindere. Wanek nakala itu ada masih hane kaping telu adi kemunya ni dewa sida ngungsi malu ring genah sang barata. Apa beli ragani dewa amun tu nyenadep deket beli ni tapi ni ngeragani dewa Boya sakangan gagu buka kitu baos beli netenenan sing kenyan beli mula ngedekin ragani dewa ni sing jade buka kitunya nanti jantana tuna sakaratine kentu sing jade nyenane madan tuna ring sejeroning kate laksanani dewune ring sejeroning yase kertin ni dewune sing jade iya na prade belieta kekini nyentua di make jatin yen paradi kinyenane jani tenenan beli mecepuk kelawan ning dewa sekadi atemu alaki rabi sing nyen beli mau palasan beli nyaluha Subuh sinah nyembeli lakar kenis tayang pesanadi wirih nyen satwi naluyu beli ngesorangane madan yase kirti manganda siedo mango Jepang beli sing jadelen pang mekejang tu ajak nepukane madan rahayu kitu Jepang beli ni dada taduladan panjang Subane nyen mekejang ajak nemu rakayu beli kelawan dewa sing dadi tanggun raos buina dadi contoh nyen di dewa ketekan yang beli dini dijagati ya nuli nyawe Dewi
situ inggih aradu idedani sinareng sami pare pamyarse sane wangian ori sesampune kadyamunike daging pengandikane desa ngaramu dewe ne mangkin ni diasite tumulira wis idu matur nimbalin saking ngetung tangis rinap kalan ning ideku matur di weratu agung wiyakti tanpa pegatan toyan pengaksi idene memah nangis wiyakti de nangis ing ratu ragu daging aturi deni luger titiang aratu sang meragelwi makutamu puragoyan ragu walmu fitratu la mana iratu dados jete kelas pisan yen pekayunan racune dados lalis pisan yen las carieu pekayunan ratu nyakitin tiang ini yen namun nike daging pocanane ratu satu inaluyun ni beking kaon ring manah titiange las carieu ratu ngawi sungkawan ning puniki manah titiang mana ampesin wasu abakatin mana titiang menawi tedurung ki mejanten tinglas antuk ratu puniki nyantena manah titiange sane jati-jati ning nirmaletan peledeh bakti ring palungguh ratu kemaon dados ratu nampesin puniki make sami ya